inanga iyo umuntu afashe inanga uzumenya ahantu umwuka yatibuse baza wigire kwe ukazuma gupapasa ngo urori mureke guseka uzureba ikidari umenya ahantu wafasha abakristo wamwaguma tukazuma kuja kure watinde niba ari kuri aya mato tukazuma gupapasa ngo uhuruke nini kuraja mu minembwe ninde wahagutura ikidari umuntu azaregera ukamenya ahantu wafashije abantu bibara uzwatinda papa dore ikidari sinzi kubicuranga ariko nzacumva mu mutwe no mu mwuka wagize ngo cyangwa kurukije umuze uri nkanye napfuye guhaguruka gusasa ndi umukobwa bene abanga babiri aya uzawumva naho hantu nari ngiye kugukebera aha ureba abahungu bene abantu bagomba kugira ngo parapara uzureba abasaza bahe bahutumiya akavesi bafashesha tukicareho twumva ico Yesu hayavuga ko umuntu watageta basinayi kibaza bakuru gumaye mwangu ndasebe nibukera baratenze ni kwigitaramo kiza kimera uzuguma umusinayi panta azarasarana abakugitanye ngahe du yego no nzi twari duhara Kusha Yesu. Haleluya. Tunganya sha. Wezo sing. Sing. Ni. Yesu. Iyo ndwaye ni. Kwa ungoreshe ni. Ko bayengenda ndapfukura ni. Ariko neza. Numvishije inzira kwiye. Irashitse.
Watukuzwe Yesu. Haleluya. Tunganya sha. Zose. Azagira sinshi. Gade. Sinshi niki. Yesu iyo urwaye ni. Kwa ungoreshe ni. Ko bayengenda ngapfukura niki. Ariko neza. Numvishije inzira kwiye. Irashitse kabisa. Sifiwe Yesu. Mana nyiri ibihe byose. Yagarara niyinga twataramiye kitengera mbanza mwidi. Ikorari 10 zitanu z'abashitsi. Zitanu zikanisa ngo nabandi baye bagenda biyo. Ikorari 10 ziraririmba gira. Tugira kaverse. Dutara. Fataho. Ndariba ndaburigwa nagira gutandabuje ndaburamera kujya kwinkiya yerera nareba ha kumva nta wakati cyangwa umugore uri kunga n'uzubuya inzu kamubera to akamuko areba akagira gute akicara agaguruka akagira gutaga kubana umugore si uzubona za ndumuzehega naje mfite umugore nka docteur tuba tuzi ibintu hazabigira igitaramo kibuya kikabuya ukazuburaho gifatira ariko igitaramo kirimo abagabo bangana gutya nticotika Oya. Tizoba. kandi tugomba mukubanuke nimukaza mureba ayo mahuzu yanyu ntimuyambaye si wowe wayizanye kurayireba huye none habihuzu z'igitaramo wayizanye utayizi none sinabera umuntu umakubusha mu gitaramo ngo ayongore hazabige mu umwuka azayige igi wori terera hejuru niko n'umwuka uzume umwuka iyo uhaye kugira unga ati uyu mukobwa ni kiraro uyu muhungu ni kiraro tukabanza akakubisa nkuko se n'umuntu w'imisoro hazabige umuntu aparapara umwuka akabanza akaguhunga ariko dafashwe ba kangaruke kuri bizima numara udukebera ukaguma guparapara sha inanga iyo umuntu afashe inanga uzumenya ahantu umwuka yatibuse baza wigire nkwe tukazuguma gupapasa ngo urori mureke guseka uzureba ikidari umenya ahantu wafasha abakristo wamwaguma tukazuguma kuja kure watinde niba ari kuri aya mata tukazuguma gupapasa ngo uhuruke nini kuraja mu minembwe ninde wahagutura ikidari umuntu azaregera ukamenya ahantu wafashije abantu nibara uzwatinda papa dore ikidari sinzi kubicuranga ariko nzacumva mu mutwe no mu mwuka wagize ngo cyagurukije umuzehe uri ngane napfuye guhaguruka gusasa ndi umukobwa bene abangaba bibara aya uzawumva hari isomo ukuyemo ni nani gushira ubuyuyu waje usa nimba ari ukumara iminsi urara ku majoro shira nanone ga nufa ufe nyine ufe usizikira naho hantu nari ngiye kugukebera aha tureba abahungu bene abantu baguma kugira ngo parapara uzureba abasaza baye bahudumiya akavesi bafashesha tukicareho twumva ico Yesaya avuga nk'umuntu watageta basinari kibaza bakuru kumva mwana ndasebe nibukera akabaratenze ni kwigitaramo kiza kimera uzuguma umusinari pantaza arasarana abakudetanye ngahe ducuranga twinjire mu kanturevera ya duhuruke ndobugira tumenye ibiri musozi aho twahatambutse twinjira muri detaye z'igitara zamuka Ha!
sifiwe. Haleluya. Tuzamura Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Tuzamura Imana icubahiro. Haleluya. Umuntu ufite Bibiliya hafi nadusomere Matayo igice cya 6 muhere ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Matayo 6 igice cya 1 kugeza kuri 4. Mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. 3. Ahubwo wowe nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo kw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, so mu ijuru ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Ku bantu batanzi nitwa Umutoni wa Elizabeth, ndi umumama mfite abana 2 b'abahungu. Ndashima Imana, Imana yangiriye neza. Nibutse kunigeze gutaramira hano igihe kimwe 2019 mwambereye umugisha, nanje mbabera umugisha. Kuba uyu munsi nongeye gukandagiza ibirenge hano, ndi umubyeyi nishimwe rikomeye. Bwana sifiwe. Tumaze kurya kandi twariye twahaze, ubarikiwe sana. Ntabwo ndi umuvuga butumwa wa kabiri, ahubwo numvishije iryo jambo ngomba kuribagezaho. Jambo ry'Imana muri Matayo byatubwiye ngo ntitugakorere ibyiza imbere y'abantu kugira ngo badushime. Abantu Bwana sifiwe. Abantu uyu munsi baza badukomera amashi, ariko nibo ba mbere baza baturekura. Bwana sifiwe. Haleluya. Njyewe uyu munsi Elizabeth nshobora gukora ibyiza kandi ndabizi murankunda. Simunkunda? Ndabizi murankunda. Kandi muza mukomera abantu amashi ndetse mugakora n'ibyiza kugira ngo abantu bashime, ariko nta ngororano. Bwana sifiwe. Amen. Nimukora kugira ngo abantu babashime, ejo n'ejo bundi nibo bazaba mbere kubashira hasi. Ariko nimukorera Imana, Bwana sifiwe, nimukorera Imana mugakora ijambo ry'Imana hano muri Bibiliya ryatubwiye ngo nidukora kuno kuboko ngo kuno ntikwegere gute ntikubimenye. Bwana sifiwe. Hari byinshi abantu batajya baguruka ngo baze hano ku gatuti baze bakora. Imana izi. Reka tureke kuvuga twe tuza hano ku gatuti cyane. Hari abantu hano hasi bicaye hano baza bakora ibintu byinshi kandi baza bashimwa n'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Ariko twebwe n'abandi tugakora ikintu, njyewe mu gitondo nkabizuka nkumva naho muri gitenge. Bwana sifiwe. Ejo yacambara yagera mu bantu kuvuga ngo yambaye neza, nkama mvuga ngo nije wakimuhaye. Izo ntangorerano. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana ribane namwe. Amen. Amen. Haleluya. Hanyuma buri muntu agira ikintu yahawe. Siko bimeze. Ibintu byishe abantu muri iyi minsi nukuja mu bintu bitari ibyabo. Umuririmbyi agashaka kuja kuri senti. Siko bimeze. Umuvuga butumwa agashaka gufata microphone ngo agire gute aririmbe. Ariko twese tugiye dukora ico twahamagariwe twagera kuri. Uyu munsi umuntu ari gushaka gukora ibyo atigiye. Siko bimeze. Yego yego. Ariko umuntu agiye akora buri kintu cyose yigiye yogera kuri. Kubera ko njewe sindu donc ntago ndi umuntu uzuvuga ijambo cyane kandi sindi n'umuririmbyi. Noririmba hano mukama musohoka. Ariko mfite ikindi nahawe kandi nkunda. No guhudumiya. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Turi kumwe cyane turi hano. Hanyuma nagendanye n'abavandimwe hano ariko ganti tuza tujana. Iminota 5 bampaye. Reka mzini iminota 2 sinyirenze. Nabo bama batambuka hano babyini yindi 2 duhereza abakozi b'Imana. Ikindi twishimiye kuba mwaraje hano muri Kenya, murabizi muri inshuti zanje, muri nkoramutima zanje. Twarabishimiye kandi turabakunda. Muzo dusubiriza abantu b'i Rwanda. Timubizi ko tuza tuhaza cyane. Mwatubereye umugisha, Imana ibaha umugisha. Yego yego. Bizima ngaje kuri senti papa. Wama wihuta iminota 2. Hanyuma bano n'abavandimwe wanje uyitwa Mutoni ni mazina uri ni mukuru wanje neza turavukana twonse rimwe. Ari hehe?
yitwa Kanyana Gloria. nahaguruke tumurebe. Noneho mukuru.